Pa što ne treba njega da uči? Milano, nasmeši se na moji. Da te baja ovako veći, evo. Uči mene, evo. Na koju televiziju radite, jel, Marici? Po kurtanu, jel. Pošto kuruz? Ne da kažem, ćelavi, ne da kažem bradati, jel. Iko džake. Naša da snijemo što. Sveda. Ćemo biti na internet. Na internet, da je ovo brko, brku samo, ajde nešto kaži brko, Ja sam sviđen. kaži brko i ti nešto, jevi ga. Ajmo sad i kurnus tu da slikaš, bre. Dobro, alo, ima ovdje još ovo. Gdje je ovaj fizikalac, samo fizikalac? Ajde, znaš kako ide? Taster, džak, ajmo! Taster, džak, opa! Pošto ide kuruz? Džabe delimo, džabe! Tu sa televiziju, džabole, evo delimo! Džabe, to nema nigde, džabe da daješ! Još, koliko ste rekli? 150, stani! Tule, kada ideš kući? Dobro radi, zemlje i sve. Znam ja njega. Vidjela sam da nije. Meri, tu je onaj. Od Ruma prvi. Kamen je sve. I on bio zadnji ulici. Da. Dobro. Ne mogu da mu uduram i dobro, pa tamo se... Kako je to? Ne ovo. Kaže, vi što meni kaže... Uš, ja jebem, ja gazim. Jebem, ja njima